Agwatiri ba kithomo kuma kiri ituo mwanya bia mathomo ni baugite kwina ubatu bwa kuthangikira thina cia kimathuganio iri guchumbura Kenya babaingi pare athira ni jo macukuru jatongerie kampeni cia kuthondekwa kwa gikaro kimwe gia cibitari ya kurigita thina ta iu cia kimathuganio bubu bwizite onde mirimo ya kimathuganio yonekete gutabarikia anene. Muthuru Muriuki ena ripoti ije. When they are very aggressive, they can beat someone if you come near them, and this is not normal. Kana gikaro giki igithirite igithongi muno no ntubora kiumbite okunura antu mathugani yao bakaomba kuelewa ura baomba gwita na mbere gutethania kagitene gaka nikenda baomba kurwana bajo cia mathuganio na kinya ura baombikia utethania ndene ya community yetu nikenda antu betu na kinya antu barana kena inya antu bara bethi na nyaba mubara buguwe kinya muno ni bakuragana kana muntu akaichuraga wengwa atarite akona maisha ya rikitie kuthira tukaomba kuita mbere kuthomethia antu ura baombikia kwithira baina mathugania mega na ugima bubwega bwa mathuganio nikenda bakara uturo bubwega ndene anthigurweje na kinya ore tukio mantu ibukuona kinya yara ya karikite mantu ya shakaola ria tukuwa mantu ya shakaola ni antu bara bathuki mathuganio bagwita kurita ngwita iu kwou itukwenda kinya kuthomethia kinya atungatiri ba makanisa nikenda baomba kumenya ria Murungu akwaria akuga twithire twina tuone onene bwawe tinjira ya guiciuraga mwathani wengwa nu atutungairie kwou twebelane na mantu noritani bubui ura butuma muntu kinya ithira omba kwithira kaina mathuania mathuku aita mbere kuritana bangi tukamenya mapema nikenda thina yeu ciumba kurigirwa mbere itakarika. Mental issues are diverse and many, and there has not been much that has been done to make a collective intersection between psychotherapy, spirituality, psychiatry, and mental health care. So the Inter-University Council for East African Vision is to have integration of education in all the countries that form the integration. As you are aware, a number of issues that range from fear, phobia, panic attack, stress, depression, PTSD, gambling, and suicidal tendencies have engulfed the society, and there's little that has been done. Non-government organizations have come into play, but there still remains a gap, and this gap is going to be bridged through the establishment of the Global Salama Center of Mental Health and Psychology, and we are envisioning to have it started in Kenya Methodist University. Wakijinyonga uhai kwa sababu ya kusongwa na mawazo. Na kama vile tunavyojua vijana wanaokuwa wanaweza kusongwa na mawazo kwa sababu ya kukutana na hali tofauti ambazo zimewaletea matatizo, upungufu wa fedha kutoka mahali wametoka, hata zaidi wengine wamehusika na kutumia madawa ya kulevya, na hata wamekutana na marafiki na watu ambao wamehusisha katika mambo ambayo hayangefaa. Mambo haya yote yameweza kuleta kusongwa kwa akili na kuleta matatizo. Tungetaka kuwa na mahali na kitivo ya matibabu, mahali watu wanaweza kutembea, wakaweza kufanywa kuangaliwa na kufanywa upasuaji, wengine wakaweza kuangaliwa ni nini ambalo limewasukuma sana, na kutokana na hayo wanaweza kuambiwa kama wangetaka kufanywa usaidizi wa kiroho, wengine wangetaka kupatiwa madawa na psychiatrist, wengine wafanywe counseling na kusaidiana, ili kwa sababu tumeona mambo yakitokea katika nchi hii mengine ambayo wamefanywa, watu wamejihusisha sana, kama tukio lililotokea kule Shakahola, watu wakaweza kusukumwa pande moja na kuambiwa kuna imani ili wakaweza kujitoa uhai,
na hilo ni masomo ni elimu ambayo haifai, lakini kwa kuhusiana pamoja tunaweza kujua ni maadili gani ambayo tunaweza kufuatilia ili tukasaidiana na kusaidia watu wetu. Na diposa chuo hiki kinataka kuchukua hiyo mwelekeo pengine pamoja na wahusika